Takuktai bukuksong sing tini orwo Bisram Gonjoni DM office buskango paisok pajak tamni bagai hingke norok saimano lai thangjak salo je TTA ADC ni ha Bisramgonj je amchayo nogor panchayat khlainani bagai je ADC ha no tuinai demarcation khlaina lainani joint demarcation khlainani kok saimani yagulo ADC ha no tlango hunai je soba deputation road block khlaijak mani yagulo tabukbo aboni solution ongyakho aboni bagai orwo chung saimankha je Bisramgonj je DM office buskango lai thangnai 16 tarik ni simi tini sakjora tabukbo sitting demonstration khlaijak mani tabukbo rosajak yakho borokni sanmungkai TTA ADC ni hano nogor panchegei naharei je nogor panchayat khlaimani abono ma thaknai hai keba tei kaisa diman hingangkai je Chikonsara ADC village ADC hani bisingo khobjak tai borjola GP abono ganaro kaini kaisa GP tei kaisa Chikonsara village committee ni je hano naharei haste hapangni bukhaktei je BSF camp headquarter khlainani bagai je jaga naharjangna nai tongmani abono kasunani bagino borokni o sitting demonstration khlaijakha DM office buskango tamni bagai ke lai thangnai 16 tarik ni simi tini sakjora tei borok sitting demonstration asugui tongkho tamni bagai ke borokni sanmung o amchayo ADC ha bisingo BSF camp hai kebangma lukurokni development samung tangjaknai development ni bumunggai ADC hano je segei tongmani abono kasunani bagino borokni o sitting demonstration hai keba o choba hingke khajani takuktai bukuksong norok saimano omo haikeno kebangma tabuk Bisramgonj ni simi chengai chung nugui mankha lai thangjak salo je Kanchanpur ni arobo haino nogor panchayat khlainani bumunggai je ADC no nogor panchayat khlainani abo haike kebangma haste hapangni bukhaktei process choli tongo hingke politics ni bukhaktei politician rokni bukhaktei haikeba civil society ni bukhaktei kok asawi tongo tamno hingke abo haikeno ADC hano turuk development ni bumunggai nogor panchayat ni bumunggai je ADC hano segei tongmani abo hingke tiprasano sokomarnani kaisa lama kolom ni butui bai ni kok silchawi kok abono wansuk laino deputation hai keba kebangma sitting demonstration road block khlailai tongmani ADC amchaini tiprasa lukurok hai keba civil society no khobui kebangma juda bodolni bukhaktei hingke tini oro 16 tarik ni simi tini sakjora tini je 19 tarik tini sakjora tabukbo sitting demonstration borok ok buksawo asuklai tongmani obo wngkha TTA ADC ni MDC Umashankar ni tuidulmung bai chung oro phai nugui mankha je o jagani chorilamni je Tipramothani MLA Khatung Deborma hai keba Subut Deborma bo haino o sitting demonstration manjakmani koktoma hingke khajani takuktai bukuksong norok saiman kana norok ani yang yagra buskago nugui mannai borok tabuk bo choyawi no sitting demonstration ok buksa khlainai tabuk bo tonglai tongmani takuktai bukuksong hingke 16 tarik ni simi tabuk sak jora tui haste gnanggai tabuk chung nugui mano buskango election jorao kebangma chini tiprasa leader political khlainai hnnai rok politics no simi torjagai politics no simi hamjagai ADC ha tiprasani ha no naharnani nai tongmano ke borok sobasi ingjagya bukhao se kaya je ADC hat langna nai tongma nok rosanani ba kasunani bagai hingke obo haino tini mangpli chung nugui mankha MDC TTA ADC ni MDC Umashankar ni tuidulmung bai obo haike je 16 tarik ni simi tini sakjora tei khlai tongmani hai keba tamni hingke chung saimano buskang ADC songbari o boot batainani bagai kebangma political party rok obo haike tabuk bo campaign khlai tongkha phiaba chung juda khe nugui mankha je Umashankar Deborma MDC hingke 16 tarik ni simi boot ni bagai campaign kami amsayo area wo jar constituency wo boot ni prochar le thuisi tongradi ADC hat langjak mano tuise sitting demonstration khlaijak 16 tarik ni simi tini sakjora ge khajani takuktai bukuksong norok no chung information rekha obo haikeno haste gnangai tini Bisramgonj ya tini Kanchanpur ya obo haike kebangma jaga
लाइथांजाक सालो चम्पकनगर अबहायरकबो एडिसि तंमानि जेनेरेल खाइतलांजाकमानि खाजानि ताखुकते बुकुकसं के जों तिनि बरकनि अरwo बरकनि बिसिंतै साइमान लायनाय बरक तामनि सानमुं सानमुं रकनो तुइनो ताबुक condition bahai tong DM office by tamo kok salai ka hai ke ba sitting demonstration ni tamo result ongkhoka abono tuino chung borok by kok salai nai khajani takukte bukhusong norok choi hoino nai tong de chung tabuk borok by kok salai nai tamo tabuk sak jora tei 16 tarik simi tini 19 tarik jora je sitting demonstration tong mani update tamo hongke takukte bukhusong norok yang nugui man khana borok ni asuk laijak tabuk bo borok belai khana leng laijak tamni bage ingke 16 tarik ni simi tini 19 tarik jora je sitting demonstration khai tongmani borok ni thanio borok ni sago phankri hai ke ba tini bo borok chala je ko tamni ingke chung kisap phaine ni sikang kaisa kuiso borok rok tui rok tubi phaimani chung nuka chung yang nugui man nok nugui man khana tini camera buskang nok phang phang phurungnai oro jotona asuk laijak sanmung borok ni sanmung kainai no o kainai kaisa ke Bisramgonjo no edisi hano tui nogor panchayat khlaiman glak tei kaisa angka chikon sorabai borjola je GP tongmani a jaga BSF camp headquarter khlaiman glak o kainai sanmung no tui no borok ni sitting demonstration angka norok nugui man khana yang borok joton asuk laijak phaide ingke chung yang phasingo orwo chung je asukjak tongnai je lead khai tongnai rok ni bisingo borok bai koglam salainai o jaga o je 16 tarik ni simi tini 19 tarik jora je sitting demonstration edisi hano ria hai keba edisi amsayo development ni bumungui BSF camp headquarter ni mungui je edisi hano turuk monogna nai tongmani obo je sitting demonstration tabuksak jora tei tam mongkha 16 tarik simi tini sak jora tamo update engkha abono tuino chung salaine oro asukjak MDC Oma Songkorni khoktoi engka sar sagari tini ni 16 tarik ni simi je norok oro sitting demonstration asukha asukmani yagulo DM ni bukhaktei bobo hai update mangkha he keba norok ni sanmung tamo khulungka pulyano nini kokpin national no जों 16 tarik asuknani baddo sengo जों नगर पन्चायत उलसे BSF camp ni bagui pulya जों 2024 ni 7 जुलाई no जों memorandum rukha DM no a jaga tipra sarok ni jaga je rabar bagan kani tongmani abono nawui engka a jaga khali jaga bo tongo kisa jeta chin tipra sani no abono nanye je BSF camp khlainai mani abono birodita ya प्रतिबाद khlainai जों approve DM no kaisa memorandum submit khlaikya gafur borok sungno kok rodak tongmani aba haikya nosto khlainai engla khlainai engka tini hotat khlainai hain nukjago a jaga borok ni soiraui borok demarcation rok khlai tonglayo thangui jaga nailayo even rabar bagano borok chinno boroi kai phebikya kuhur bai silui chindui silui biang tei najaknai hinai जों abo nugui tongui manliya जों गाबोनो नुगै तंगै मानलिया एलाकानि आमदानि borok rok bai salaimani yagulo जों अमखा नारक मालिया ओंका आबोनो yagulo आं DM bai ব্যক্তিগত भाবে तेवसा मालाय फिका मालायफ्रु DM जे कक सामनि आबो ओंकांके बिनि जे कक मते ओंकांके आ जागा एभ्रिथिं इज माने सामुं जाबाक पाइजाक आ जागा होम मिनिस्ट्री থেকে स्टेट गभर्नमेंट नो अलरेडी रां पेमेंट खालायजाक आरो नै लैंड वैल्यू नायनाय बोसोक जागा नाजाकनाय आबोनाय रजाक किन्तु जों जागा अबाक ओंका जों आ जागा कोनो पाब्लिक हियरिंग ओंगिया एलाकानि आमदानि जारा ताबुक आ जागानो दखल खालायनाय जागा जे मालिक रक borok bai कोनो सालाया करने हठाৎকে आबो ngine tini abo jodi no haying jongkhangke chayang na hinai 16 tarik ni simik ang o jaga asungnani baddongkha te amthani lukorok no tuinai जोंनो गोबांमा dino गोबांमा chini CM bo phainai जोंनो support dei thangpakya tini miyani simik chini o amthani MLA bobo phaijak support donani MLA Biswajit Koloi MLA Manav Deborma oma ke phainai जोंनो support dei kelang thangka oma ke गोबांमा TSF ni adong rok bo phainai te amthani joto lukurok borok no bo hambai maro logi mani bagine जों नायदि अमा हाकेनो Bisramgonjo नगर पन्चायत जेट खालायना नायमनि o jaga amdoli bisini bisi office tei subjonal office tei IS office omo to main omo dulunyai borok ni je prostabito
নগর পঞ্চায়েতনি বিসিঙ্গ কালাই থাঙ্কা তে আবন বিসিঙ্গনো সিনি কিসা সিনি যে ত্রিপুরাসানি যে নক থাই দंगमोन যেটা এদিসে এলাকা আবনবো বরক আবনায় যেটা जों আবননো সুচারকে প্রতিবাদ খালাই দंगो তে অ নগর পঞ্চায়েতনি এগেইনস্ট দंखांके যে সিনি এডিসি হানো নাই মাংলা খনিনাय সিনি মিয়া কাইসা কেस फाइल लंखा केस हाइकोर्ट ILPC हिने जों काइसा कमिटि गठन खालामनाय आबो खालायगा दा मेन अ BSF कैम्प नि गांके जों केस तो खालायजाया कारण अमो आं माने राज्य सरकारनि थानि प्रश्न खालामनो मुचुंगो जे एमन की परिस्थिति ओंखा जे ताबो अ जागा हठाৎ के 59 ব্যাটালিয়ন BSF कैम्प आ जागा जरुरी बिटिते सिनी बरक टंगनाय रकनि बागान टंगनानै न तानैनाय आरो BSF कैम्प खालामनायनि हाय परिस्थिति तामुंखा जे जागा इंडिया गभर्नमेंट CAA बिल पास खालामनाय आगि पुल्या तंगमोनि 2014 नि 31 डिसेम्बर नि बिसिङाव जारा बांलादेश एवं पाकिस्तान फायनाय बरक रंनो अ जागा हारनाय सिटिजेनशिप रनाय बंनो तंथाय रनाय हिनिनाय इभेन आबो ताकलाय छेमनो हान हान बार रनाय 2024 नि 31 डिसेम्बर नि बिसिङाव जा फायनाय रंनो हारनाय तंथाय रनाय बेबाक रनाय हिनिनाय बरक गसिन हारो अ जागानि कुइसन दङ आ जागानि फातानि लाख लाख बरक फायनाय नके ब जागाओ रनाय आर जे भारतनि जे पुल्या आसाय फ्रुन सिमिक नागरिक आगिनि सिमिक अरा आसाय फायनाय बरकनि जे सिरि सिटिनि सिमिक दखल खालाय फायमानि आ जागाओ ताबो राबार बागान खालाय दंमोनि आ राबार बागानाव तानै तामो परिस्थिति नि आ जागाखौ बागान खालायनाय आगै BSF कैम्प खालायनायनि दरकार नांखा आबो सोंनो मा सानाय आरो जदि सिपाही जला डिस्ट्रिक्टआव BSF कैम्प आसंनो नाङै दंखा हानि साथे बर्डार माने सिकिउरिटि बर्डार न सुरक्षित नारंनान बागै गांके गोबां मा खालि जागा दङ जे जागा खालि जागाओ बे आइनि माने हिनै जेटा होनजांमोन आबो चार्ज रंनि दङ आबो आ जागा फसल उत्पन्न खालामनाय हाजार हाजार बरक उको जागै दङ आ जागा बरक रैमानो आबो हाय गोबां मा जागासिनि बरकनि दखल खालामजाय आ जागा खालाम मा दङ जेटा बदर खालायो जारा आ जागा फातानि हानि बरक फायनाय आ जागा दखल खालाय दङ नै सिन थानि खबर दङ आबोनो तैबो आं अर सिपाही जला SP नि थानि आं कागज खिखलाय रजाक आबोनो व्यवस्था नारि हनै रजाक आ जागा बोरै मानो अमननो खारिमुआ सिनजाक सिनि त्रिपुरा सारक तखा तक्सा बाखरि तलांजाक माहाय तिनि अरनि मासा तिनि अरन थुपचा तिनि अरनि किसेके तलांजागै दङ सिनि मगल बुसकांगो जों नुकजाक लुंटां छरा गुलिराय लुंटां छरा TSR कैम्प नि मुंगुनाय आ जागा सिनि बरक रकनि सिनि त्रिपुरा सारकनि राबार बागान बिसिङाव ताबुगो ठं ठं आ जागा TSR कैम्प आजोकजाक जों आबो हायकेते बर्दास्त खालालिया नां नुयावै सिनि कैम्प नि मुङै उनयनि मुङै सिनि एडिसि हानि जागानो सोंतै रनानि माने रेडिया जों आबोनि बागै जा नांमोनि नांखांके जों जानखे जानोनाय थैके थैरनाय जों तबो सिनि भबिष्यत जारा सिनि नेक्स्ट जेनारेशन टंनाय रंनि बागै जों बरंनि प्रोटेक्शन बंनि लैंड सिनि लैंड नो जों प्रोटेक्ट खालायख्लां थांनाय अमनो सिनि समाय हानि बागैनो जों तिनि 16 तारिख सिमिक अरा आचुकलायजाक जों अमनो लास्ट जरा नाय थानाय बायके जों आरो खालायमान जों कथां टंसाक आं कथां टंसाक जों आ जागा बायके कैम्प खालायमान जों लास्ट अफ द नाय थानाय जों मो कोनो उनकोनि बागै खालाया राजनीतिनि बागै खालायनाय इनके जों 2024 अमनो एगेन्स्ट जों खालायगला खामो खाजानि दाखुक सै बुकुक जनो हानि बरक रंनो सानान मुजुंगो अ जागा कोनो राजनीतिनि प्रश्न न फाया अ जागा सिनि त्रिपुरासानि हा सेकजों माने अमनो जों प्रटेक्ट मा खालायनाय प्रटेक्शन मारनाय जों जारा तिनि अ जागा आनि जागा कलाया अ जाना आनि एलाका कलाया जों अनेक जनरल एलाका बाय हाजालो दङ सिनो जीवनाव ना जागा लाखनैनाय आजुगै दंखांके अमहाय बुकामि जों सामुंता खालायदि जों अर तंनाय रगबो जों आइगे वानसुक माया अ जागा जों एकदिनो हाइ खालायजागोन होननाय जों जरायफोर अमा हाइके वानसुक माया जों दिनै अ जागा 20-25 बोसोरनि परे होनगायनो जों दिनै आबोनो फेस खालायमा दङ हानि बागै जों ते 20-25 बोसोरनि परे सिनि हा बोसोक तरगनो बोसोक खेबजागनो बोसोक तलांजागनो जों आबोनो कुन कुन केनारखलै हानि बागै ताबुकनो इमिडिएटली जों अ जागा प्रोटेक्ट खालायनार मायंके प्रोटेक्शन दैमान यांकांके जों बसकांगो तेबो सिनि एडिसि एलाका तलां थांजाकनाय आबो सिउर हानि बागैसो जों दिनै अ जागा सभा खालायनायनि नांगौ जों तो नुगै मानका ताबुक तो बसकांगो एडिसि संबारनो किटिंगै गोबां मा पलिटिकल लिडार रक हायकबा जतनो जानि जा कन्स्टिट्युएन्सि बो जों नुगै मानो बसकांनि भोट इलेक्शन किटिंगै गोबां मा अबाके कैम्पेन खायतंमानि फियाबा तिति एडिसि नि खरकसा आदंगै नों तिनि आबोनो याकारै आ जागाव थांयावै कैम्पेनो थांयावै जे अमहाके
continue 16 taring simi tini sejor je sitting demonstration khlai tong oro ke no political party ni bukhakti suba heke no sab subai tong পলিটিক্যাল পার্টি অবশ্যই আং ত্রিপুরা মথানি এমডিসি হিসাबै আं খালাयखौ চিনি পার্টি অবশ্যই আনো চুবাই दङ আনো সাহস রুই दङ ओंखाय चिनि एमएलए रबो फाइनाय जोंनो समर्थन खालायनो दङ आमचानि एमएलए रब चिनि सीएम बो फाइदांका खाना चिनि एएम रबो फाइनाय तेबो तरक तरक बरक फाइनाय चुबानाय जों आरो मेन कका हायचे पार्टी चुबा चुबाया आबोनि कुइसन जर ताबुक चिनि हानो जों नारकना नांनाय आर नों जेता सामनि केम्पेन खालाय दङ होनो केम्पेन खालायनायनि साय चिनि अ हानारकनानि न आं बिसि गुरुत्वपूर्ण नै मने खालायो हानि बागैनाय आं अ जागाव हानो प्रोटेक्ट खालायनायनि बागैनाय अ जागा आजुगुय दङ जोंबो चिनि माने लास्ट जरा जों नायथांनाय चिनमो सल्युशन यांसाक जरा जों सभा खालाय थांनाय Angke अब हाइकेनो ताबुक जे 16 taring sim tini sejor tei DM ni bukhakte norok ni je sitting demonstration khlaimani a jaga o DM ni bukhakte tamo ensure mangka he keba tamo update brok ni office ni bukhakte tam sajaka borok opini থেকে কোনো আপডেট দিমেন যা অ জায়গানো जोंतेबो सिउरुं जे borok ni thani je borok je samani sini jagano सोंनानै एडिसिनि jagano सोंनाया केबिनि jagano जों अकुपाय खालायनाय BSF केम खालाया नि जे सामनि दिनिसक जर borok फुनुक्तों के जोंनो अ जागा नाजागिया होनैया अमति प्रासान जागाया नि फुनुक्तों अमे एडिसि आमचाया नि फुनुक्तों आं मने खालायो जे borni thani अमो कसुकरै आबो कुबुनो जों जे बा दाबि खालाय दंमोन जे अबो कुबुनो हानि बागैनो borok आबोनो ताबुकसाक borok जोंनो कुनो कक रिमेनया कुनो सानानि साफायजांनाय करे हानि बागैनो borok जोंबाय फेस खालायमेनया फेस खालाय तामो सायनाय तामो नो प्रतिश्रुति रनाय आबो करै कुनो बागैनो borok ताकसाक जरा जोंनो बाय मालाय मिया बा मालायनि चेष्टा खालायाखो tabuk जों nin bisiti saimangka je chikon sara bisi bai borjola je GP aroni bisingo je tabuk BSF kem khlainani bagai je norjakna nai tongmani aborok ni a je beneficiary je tipra sarok pangthung je kumun bosong panungthung borok ni ke abo kagoj datong কাগজ টঙ্গু বলতে সেইভাবে সরকারি অ্যালটমেন্টও করে অ্যালটমেন্ট কিসা টঙ্গ অনেকটা টঙ্গ কিন্তু অনেকটা করে কিন্তু অ্যালটমেন্ট করিনি বতলে সরকারিনিনো দোষ আমি অ্যাপ্লিকেশন যাক হাজার হাজার বছরনি শেখা বাপ দাদানি আমল থেকে जों आरो हुक खालाय दं फुरुन जिमिनो आ जागा मतुय फनानि अ जागा मतुय फनानि हिनि तले ताबुक आ बरक आ जागा दखल खालायनाय राबार काय दंमोनो आ जागा तिनि कुनो बुनि जातिनि बरक बा थाङै याफिरि रागिया केबो एंसाना रागिया आबो सरकार जोंनो जागानि बुमुंसे खालायरियाके जागानि बुंनो बाहायके नायबा ओंखा तिनि आंगाबो प्रश्न खालायो बांलादेश पाकिस्ताननि फाइनायनो भारत जों जदि हारैमानो उंकांके जों आगिनि सिमिक तंनाय रंनो अरनि भारतनि नागरिक रंनि हानोले नोंतांनि सेगैनाय BSF केम खालायना नांखाबा आरो जदि आबनन खालायना नांगुंके नों तिनि फाताइन बरकनो के तामनि लख लख तैफेना नांखा तामनि बागै लख लख तैफेना अ जागा तंथाय सिटिजेनशिप थेके नागरिक तरनानै नांखा अमसे सिनि तिनि प्रश्न आरो जदि नों रिजमानो तंगो हुंका आबुनि आलादा कक तबे सिनि तिप्रासानि जागानो अबाहायके केमनि मुंगै उन्नयननि मुंगै जों रनानि गतै माने प्रस्तुत जा जों जागा रनानि प्रस्तुत जा जों एनि हाउ जेकुनु प्रकारे फनो जों बनो रखा खालायनाय मासि रनाय angke tabuk 16 taring ni sim je tini sejor tei je sitting demonstration je khai tongmani tabuk bo norok ni DM ni bukhakte kuno kaisa koktoma sokpaya kho hungke norok salbusuk awahai asukmani norok ni demonstration abo salbusuk tongnai tai ना जों अ जागा महके सिरिं सिरिंके आसुगुय तंनाय धैर्य खालाय तंनाय बरंनो जों जरा रनाय किन्तु जों महके बो सिना आ जागानो जदि सेगनानै नायो कांके सिनो आन्दोलन हाके आसुग तंला आन्दोलननि मुरबो तरक तरक एक्सट्रा नांनाय आलादा थांनाय जों जा खालायनो नांमोनो खालायनाय जों दिनै जेन्टेल भाबे जों कुनुगु जोंगो प्रतिबाद खालाय दं प्रतिबाद खालाय पयन्द ओंया कांके आबनिबो सिनि चिन्ता खालायजाक जों दिनै आबो मिडियाआव सागलाक सिनि बसखां वानसुकजाक दङ तबे जों अ हानारगनानि बागै अ एडिशनाल रखा खालायनायनि बागैनो एभ्रिथिं जों बेबागनो खालायमानो खालायनाय जा खालायनो नांगौनो जों खालायनाय paithako sumung tabuk to edisi songmari nung to sitting MDC tongo a jaga o tai kwbangma lukurok je sitting MDC tongnai rok borok buto buskang election na hari amchai borok ni samung tangai tongo engke tabuk nungke obono yakarei ayengo samung tangnani bukhak wansukjak tong ना सिनि तिप्रामथ नि MDC रक बा MLA होनदो
যতন जों জনসাধারণनि बागै सब समाजाव सामोन खालाय दङ नों अमता मने दाखलादि ताबो इलेक्शन गाना खा हनैसिमे बरक सामोन खालाय दंया जेफोरपानो पाब्लिकनि तामो असुबिदा ब जागा तामो बाहाय आबो नायकुलै जतन सामोन खालाय दङ जतन जानि जानि बिसिंतै सामोन खालाय दङ आबो हायकेनो ताबो जतन जानि जानि बेस्ट जतन जानि जानि सामोन खालाय दङ अबा हायके आं थाजोगनो साका जों आबोनि साय आं अ सिनि अ हानो रक्षा खालायनानै अधिक माने ताबो दरकार होनै वानसुगै आं अमनो आजुगै दंखा इलेक्शन थांनाय फैनाय इलेक्शन ओंनाय आबै किन्तु सिन अहा वाइसा थाङै पाइखांके जोंतै फिरगै मानगलाक शुद्ध अमुसिमि गया त्रिपुरा राज्यनि जे कोनो जागानि सिनि एरि सिनि हा बा निनि व्यक्तिगतनि हा पनो वाइसा ओङै थांगांके बा वाइसा सेकजागै अकुपाय ओङै थांगांके जोंतै आबो फिरगै मानलिया जोंतै एरि सिनि हानो हासिं कलसापानो रनानि राज्य करै आनि बागैनो दिनि जोंगर जतन मिलैनाय आजुगजाक आजुगलाय दं